Ano le soifua fatal fatu I talafou le Radio Samoa. E le ato sa vaiaso talu na malanga e se atu le presidente o Amerika Donald Trump mai saina, a o le ua whailua mai di pote le CNN le taunu watu I saina o le presidente o Lucia o Vladimir Putin mo sana fo I malanga whaile malo e whailua I fo I malita o saina Xi Jinping. Wai mai le ripoti o lo tau whai sira malo umai e lua, pe ono iai salanga yo inga fesoson iai le wha mai aino le taua I Iran, a mai se o awhianga I le rarolangi atoa. O le asia singa la Putin I saina I le vasanei, o le wha alua sepulu lima I leo taimi ua whai malanga I saina, I te tonu le sidia le lua sepulu tau sanga talua na avea mataita I o Rusia. Whai mai sa whaatari le reiane le whai ngā malo I se whaafeilo I ngā loa ia a le malo saina, ma e le o le urua I taimi fo I le ua whai aini tala noa ngai le vāta I ta I e lua, I le tau mate e tere ni mata upo le a tala noe nā I le whono tanga. Ulusia le olo o sa palaiane le suau I a saina, ma o bevesi I sa sa e tūta tonu, e le tau mate le a whaatatele ai o na wha moe saina I a Lucia, I le fesosoani le mata upo le suau. Ua whairoa le whaalulunga o le whaalapaputonga le soifua maloloina le larolangi le WHO o Dr. Tedros Ghebreyesus o le sawa ma le tūlanga o lo iai le pepesi a le whaamai o le Ebola I le Democratic Republic of Congo ma Uganda ua avea mapapolenga o na ua whea ngai fo I le au whainga ruenga le soifua maloloina ma lu I tau I le tau mawhai e whao o atu le fesosoani I le whaitau wafe o tangata I no fuanga e whainga tau na whea. Pai mai Dr. Tedros, e sidi e se lau tolu se fulu I rato ua maririu, e manatu e hafua mai I le pepesi o iei nei o le whaamai, e sidi e lima se lau e talitonuina ua afia. Pai mai o reurua I taimi fo I lea ua whai ai e se whaatonu o le WHO se whaatonunga whaalawa I tele whaava malo, e au noa ma se whai au se whono tanga whaavavave a le komiti o whaalavelave whaafosei. Sa whaalauloa I le launga le li whaatonu popolenga mo le saunga le mua tangata ma ia wawe ona sila fia lea tūlanga I le totele. Wa aunga o le Ebola e au fia I le fiva, le lava, ti ngā maso le tino, ti ngā le ulu, whaasuati, manawa tata, ti ngā o le manawa, wha le tonu whatunga o ma le liva. Wha mai o nisi ngase e a fia totonga ma afuai internal bleeding. I Thailand, o sitiseni o le United Kingdom, o isi tangata ia e ono mana o mia o na talo sanga, mo se visa e malangai I Thailand, mo le sidi e le tolu se furu aso. O whaero mai le soe le BBC, o tulisi po tangata ta whao mai mo mai ia tunu e iwa se furu tolu, sa mawhai le teimi ua solo na malanga I Thailand e au noa mana o mia o se visa mo le ono se furu aso, talu mai lava iu lai le lua whelua whaa, pei taila o iei nei le suinga, ina ua pāsia le vai se nei le toe suia o le tūlanga, o na o le tele o le nunumi I tūlanga o visa. Sa unua le pāremi o Thailand I le lipote le BBC, wailoa le whainga mālo, o le whainga whaavae e mana o mia mo le mata upule nei, ua maua le mālo ma o I lātou la uma sa mawhai o na malanga atu I Thailand, I la lo tu unga sa iei mo mua le visa lea mo le ono se puru aso, o le aono mana o mia nei o na taro sanga, I se visa e au fiai mātunu e peo au Setaria, Saina, Farani, Siamani, Initia, Italia, Spain ma Amerika. Pe a whai e whiau mau I Thailand, mō le sidi e le tolu se furu aso. O Thailand, le isi atunu I le atu Asia e toa tere turisi e a ngai iai mō tā whaonga. I Australia, e toa tasi o whaamania wa maniu, I le whaarablawe le wāsa nei se whale le tu I saute se C4 sini, le wa tā ue le 9 News o le ua maliu o a lai a hio e luasful walu tausanga. Maliu le wharamai le mai o se whaarablawe I se whale I Canley Heights I sini lava. Mai o ia mai se ali I sa o sfa ia, a o sa whawhai te tonu o se whale ta avale o le whale lea, a lo tā ua fo I o le ua maliu sa avea masui o le kulupu e wha ingoa o le 1-4. Ua whaeroa le ripoti o le ua maliu, ma le ise li e tolu se fururua tausanga, na avea ne umai le wharamai I Liverpool, ma a fia I manuanga whai ai roa ma le tautonga o ahio, ma maliu ai lava. O le ise o lo tau fia pēi le wharamai e tinga ina. E le ile ai avea ne fo I le wharamai I Fairfield, ise li e toa luas fururua ma le luas furutolu tausanga le mātua, e tinga ina foi, whai mai o manuanga mai se whana.
I se teimi mulimuli ane na toi avene ai fo I Malaysia li I talavou, e se fulu iwa tausanga I le fale mai lava I Liverpool o loo wha manu lia foi. Fai mai leo I le ripoti o le ua maliu Malaysia tu a wha e pei ona ta ua e masani uma, ma loo wha wau nei le suenga a e maise I le kulupu ua wha ai ngoa o le Coconut Cartel. Tala mulimuli me New Zealand, to o iwa lau whainga renga le whare pui pui Mount Eden, ua pueina e fua I ripote le Radio New Zealand, whai mai sa whai asa suenga leo, ma ua wha I roa le sui komisina o le whare pui pui a li o Dave Patterson, o leo whare pui pui ma leo si nia, whare pui pui leo ua pueina, o se vaenga o le suenga sa whaia. O le whaamtalanga Patterson, o ngā yo inga whaasolo tū la whono I whale pui pui e le whaatangaina, ma so se tasi e maualo o a awhia I ia tūlanga, o le awhia ngai loa ma tūtu o ngai tūlanga whaapea I le tū la whono. Whaelo e Patterson, o na o le mata upolo o whaawau iaisu e suenga I le teminei, o le ale toe o iaisa whaamtalanga, a ua mai o na sira fia umai le au whaingaruenga a whai e iaini popolenga, po ni whaafesidi e whaatatau I ni a mionga I la tau o lo ngā rue whaatasi, e au o na tala noa I le pule po o se sui foi o le uni. Tala ia le Radio Samoa mo lau whaafonga mai le nei aso whaasoi foia.